Muđiću, moj. Daj, moj. Ti nisi pa hoćeš da ja odapnem prije vremena. Prosti, pa samo sam ti htjela, molim sam ti htjela. Što si htjela, pa mislim, herc će mi otkazat. Prosti, hoćeš aspirin imam u torbi? Neću aspirin, neću ništa, neću, nego daj molim te izađi van, pa stvarno nisi normalno. Dobro, vidim da si, još uvijek si uzbuđen od sinoć, idem ja, ti se odmori, ajde. Čekam te u kući. Ajde, molim. Spavaj. Zašto? Baš sam sanjao Snjeguljicu i 7 lalića. O, dobro jutro, Gunđalo. Jesi se razbudio? Dobro jutro. Jeste to krenuo izaći sad? Ne, samo sam nešto... Si gladan? Kao vuk. Evo, imamo svježi kravlji sir, prokuhano obrano mlijeko, dvopek sa bjelancima. Samo bjelanjci. Znaš dobro da volim samo žuto, Melita. Znam, ljubavi, ali bjelanjak je puno zdraviji, pogotovo nakon onog sinoć šopanja. Šopanja tortom, jel? Pa vjeruj mi, svi koji su tamo bili, sve su jako dobro vidjeli. Falio mi je samo ovaj slinček pod vratom, jel? A ono poslije? Poslije? Aha, misliš ono kad si me, jel? Melita, molim te, nemoj to radit, rekao sam ti, nemoj. Dušo, znam, ljubavi. Evo, da vidiš, i to isto, to ljubavi, dušo, dragi, mislim, koji je to vrak? Melita, shvati, rekao sam ti da volim samo zlatu i samo zlatu. I nikakva sad tu hrana, trpanje, ne znam, šopanje tortom ne može to promijeniti. A da sam ti skuhala kajganu sa šunkom? E pa niti to, nikada. Evo kako, može biti 10 puta šunka, može biti odojak, može biti janjetina, da je zlatna. Nema šanse. I rekao, mislim, sinoć, to je bila greška. Ti to stvarno misliš tako? A stvarno? Mislim, žao mi je, ali je. Čekaj, pa što sad radiš? Ne paši ti moja kuhinja, onda nema smisla da stoji bez veze. Melita, pa ne moraš se sad vrijeđat zbog toga, pa mislim, daj ovo... Melita. Zlatice, čekaj. Pa kud si nestala, ha? Oprosti, ljubavi. Ajde idemo. Ovdje sve smrdi po kmetovima. Ajde. Može, grofice. Moja. Dragi Šale, ako ti uistinu voliš svoju bivšu ženu... Ne volim ja bivšu. Ja volim sadašnju. Čekaj malo, jel bivša ona koja ti jutros ispekla jaja ili je bivša ona koja je pobjegla s drugim? Ma, nije ona pobjegla, jel? Zapravo radi se o tome da je, pobjegla je. Evo, Čale, kako se najbolje liječi ljubavne boli, ha? Osim alkoholom, naravno, kako? Pa, seksom, dragi. Uzmi onu prvu koja ti je pri ruci. Bivšu, sadašnju, osveti se onoj drugoj. Jel, udri. Mislim, ako baš hoćeš, mogu ti i ja pomoći. Imaš jako seksi glas. Stvarno? Odlazi odavde, Sotono, i odnesi sa sobom sve grijehe ove žene. Ali velečasni, usred emisije smo. Treba velečasnije tamo. Slušaj me dobro. Isključuj te mikrofone, gasi sve, pa ti meni cijelu pastvu navodiš na blud. Ali velečasni pa Čale, tu treba pomoći. Jadan čovjek ne zna što bi sa sobom. Rastrgan je između dvije žene, nije siguran koju voli, pa strašno. Ja ovdje nisam Lucija, ja sam vruća Lucijana. Da, ali ja znam koju volim, jel? Samo što ona meni ne vjeruje. Što radiš, ha? Jel ti svaćaš, pa malo prije te zvao onaj luđak, onaj tvrdi, kako li se već zove, pa jel ti hoćeš da te neko noću dočeka, da te napadne, to hoćeš, jel? Pa velečasni, vi slušate moju emisiju. Ja sam počašćena. Ma ne slušam ja ništa, nego je radio ostaje upaljeno slučajno, mislim. Dragi slušatelji, dragi Čale, evo jedna mala vijest. Naša emisija je tek nedavno počela, ali seksualna revolucija u Dragošju već
traje. Ja imam ovdje u studiju prisutnog našeg prvog obožavatelja, prvog fana. On je, znam, zvuči malo neobično, pripadnik klera. Mi smo ipak ovdje, dragi slušatelji, da pomičemo granice, da otvaramo umove, da... Dobro, gdje se gasiš, ženo? Ali velečasni, ja sam ovdje da objasnim ljudima da je ljubav tu da se konzumira, a ne abstinira, znate? To što si sad rekla, to ti nema ni malo smisla, znaš? Ali se rimuje zgodno, jel? Samo ti pričaš što god hoćeš. Ti misliš da ću ja ovdje mirno stajati i gledati kako mi Dragoši vodiš u propast. Reci mi, je li mikrofon još uvijek uključen? Pa radi, ali zašto? Tišina. Čale, čujemo li se, Čale? Čujem. Dobro, jako dobro. Kao prvo, zaboravi na sve što ti je ova bezbožnica rekla. Sve zaboravi. Govori ti Andrija, velečasni Andrija, Perkić, što je? Ja mislim da ovo velečasni može malo uplašiti slušatelje. Dobro, kakve su to sad gluposti? Pa evo samo malo mekše govorite i možete upotrebiti neki nadimak, nešto kao griješni fratar ili super Andrija. Super Andrija je izvrstan. Velečasno. Tišina u eteru se ne tolerira. Čale, jesi još uvijek tu, Čale? Jesam, grešni fratre. Da. Nema veze. Nego ovako, voliš li ti još uvijek svoju ženu, ha? Sadašnju volim, bivšu ne. Najviše na svijetu, jel? Dobro, ako si joj obećao ljubav pred ljudima i pred Bogom, onda molim te, ne smiješ ju pustiti samo tako. Znaš, ne smiješ. Znam, grešni, ali što da radim kad ona neće više niti čuti za mene, jer osim toga rekla mi je da sam smrdljivi kmet. Jesi li ti išao prije braka na zaručnički tečaj, jesi li? Jesam 2 puta. Dobro, onda si sigurno zapamtio, sjećaš li se koje su osnovni stupovi braka, jel se sjećaš? Ne baš. Dobro, evo, ja ću ti pomoći. Kao prvo, to je istinoljubivost, Čale, istinoljubivost. Drugo je poštovanje. I treće, seks. Za Boga miloga, ženo, ušuti! Čale, treće jesi li tu, Čale, Sreća. Ma dobro, sreća se podrazumijeva, naravno, nego... Skromnost, Čale, skromnost. Ma znam ja, gledaj, velečasni, ne znaš ti zapravo da moja Zlatica nikad nije bila skromna, evo. Lale. A to si ti, jel, Lale? Ovo kragu sad. U redu, a ti se gubi onom svom kurvišu, onom džuki. Pa kad te opet sesne, neće biti tu Lalića da ti briše suze. Jel li koje teku u potocima? Nema. Baš odlično. Pa odlično. Što se čeka? Idi! Idem. Ma kreni više!